juah-juah menjaka lapihin simbadia kan lima Musa sipulalu. Karina margalewi ibre ulan imam kumernai odan dorok menjalu perbagian tanoh i Israel. Kenah gelu ipas pelen nai dekat pelen si debanna sini berikan bai jahu bango kalaki. Odan dorok kalaki mertanoh bagi marga-marga si debanna. Kumarna jahu bango jambar waris bai kalaki bagi si enggoi perbaga Jehoba bai kalaki. Melalot sadakalak memelekan pelen lembu barang biri-biri. Kena ibreken mo kai jolo isang dekat bituka pinakani taba imam mahan sulang kalaki. Hasil perlebe ibas page anggur minak jetun dekat buk biri-biri nai tongoi sulang kalaki. Ibas karina marga Israel nai ngoi pilih jauh bade batan dene marga Lewi gabe imam soh mi aman sumendah. Melalot sadakala Lewi roh barang ikuta dikenai silot Israel roh mi bekas ini pilih Jehoba jana uwe merian isi ndorong ngo ia merkebas bai Jehoba de batana tos bagi imam kala Lewi si debanna si mengula i bekas idi. Kanah menjalo pangan ngo iya dos buena bagi imam-imam si debanna barangkade sini jalona bai kade-kade nanai tong mango bana idi. Melanggo kesa ibangkat di kene negeri sini berikan Jehoba de batan dene bain dene ulang mo osih kene kejahatan sini ulakan bangsa-bangsa silot isidi. Ulang lot bain dene nai memilikan duka-duka na mahan pelen si tutungan. Jana ulang ma lot sadakala pe pertendung dak menulusi tanda-tanda memakai tabas-tabas barang perhelmu dunia barang peselukan sumangan ikat cegokan Jehoba de batande ningo kala si mengulakan perulaan jahat si bagidi. Jana kumernakan si bagidi ngo asa ipuari bangsa-bangsa idi ihadapan dene nai. Jadi kena merpengwei ngo kene taba Jehoba de batan dene ibas nasa pusu praten dene nai. Nai nggo kesa idokan si Musa nola mo. Hukum bangsa-bangsa i negeri sinaing iyanan dene idi da iwe ngo pendah pertendung dekat si menulusi tanda-tanda. Tapi hukum kene oda idue Jehoba de batan dene mengulakan si bagidi. Tapi ibang santa nai sendiri naing ipecendek ngo bain dene sadakalak nabi bagi akuen. Jana kana iwe kene iya tikan air kena merpulung kene ideleng sinai ipengidokon kene ngo asa ulang nenge idengkoh kene Jehoba de batan dene mengerana jana ulang nenge mengidah pekirohna ibas api mergolah-golah kumernam biar kene mate kumernai idokan Jehoba mo taba aku selongo pengidon kalak idi kupasulak mo sada nabi bai kalaki ibangsa kalaki nai sendiri tos bagi kono kubegahkan mo tabasa barangkade si kena dokkanan na nai ibagahkan mo bai bangsa idi karina si kuperintahkan. Mengerana mo ia merkite gerarku janah ku hukum ngo barang i sesambing siso mendengkohkan sa. Tapi melalot pang nabi
pesakatkan tanah merkite gerarku, kupeken oda lot kudokon, ia mengulakan bagidi, kenah mate ngo ia. Bagi mango nabi si mengerana merkite gerar dibatasi deban kenah mate. Tah bakune lot kuso-kuso kene ibas ukur dene. Bakune mo pemetoh nami, tah bai jahuba nai sini dokon nabi idi barang oda. Melalot sadakala nabi mengerana merkite gerar jahuba. Tapi oda saut masa bagi sini dokon na idi, oda ngo bai jahuba nai ramalan idi. Merkite gerarna sendiri ngo mengerana nabi si bagidi, jana ulang pelambir kene tabasa. Bagimo lebe liasate.